Muntie, ye muntie yanio, ye akofa ba muntie. Edum TV fo akofa ba muntie yanio, ye mofa muntie arefwe. Edum TV. Ya yedi. Yo ebusuafo ya mama kwa baba Edum TV so ene ya baba be piem ewo yewura berima osei kwadwo Mamesene Hene ahemfie enen ewo ene Awukude ne mpanyimfo atena se edi ade eti yaba se ye ne nananom ebetena se sene amamre ne amane adwumedie esitie ne dan ne da nyina ye de ba ebesom ye tiefo ene ahwefo nyabrema ye twa ye ho ye ba ne akanyina ye de besom Muntie, ye muntie yanio, ye akofa ba muntie. Edum TV fo akofa ba muntie yanio, ye mofa muntie arefwe. Edum TV. Ya yedi. Ene yaba piem ewo Edum Kumase. Hello FM ase won ma ene yawo. Se wusi Kumase na se o perfumes papa. Ene deodorant papa. Ehwe ba bia. Bora Susan Linda's perfumes and deodorant world. Aha. Ena se o ko bodwa bi ase a. Wo benya perfumes papa e de agu ho. Aha ena wo benya perfumes mu atoto Zara. Different types of perfumes biara wo pe biara no. Ubenya bi wa ha say Bora Suzy Linda's perfumes and deodorant order. Ubenya de wo pe biara. Aha dear, yes, who perfumes, papa, everyone is Suzy Linda's perfume. That's a young mother for Edum TV. They are bringing a baby. I can see a somo, yes, some pa, and no be a bad idea. And yes, I have said no, you're talking about Conqua. One with 2 perfumes at Tony Nara. Yes, from Mumbra, Suzy Linda's perfumes and deodorant world. How about 444 about Opa Bakwa, Ubenya, and the Udua Upebian, Ubenya Bra. Suzy Linda's perfumes and deodorant world. Suzy Linda's perfumes and deodorant world. C'est du shampoo papier. Muntie, ye muntie yanio, ye akofa ba muntie. Edum TV fo akofa ba muntie yanio, ye mofa muntie arefwe. Edum TV. Ya yedi.
Edum Kumase. Hello FM ase won ma ene yewo. Se wo si Kumase na se o perfumes papa. Any deodorant papa. Ehwe ba bia. Bora Susan Linda's Perfumes and Deodorant World. Aha. And I say o ko bodwa bi ase a. Wo benya perfumes papa e de agu ho. Aha. And na wo benya perfumes mu atoto Zara. Different types of perfumes to biara upe biara no. Ubenya bi wa ha say Ubora Suzy Linda's Perfumes and Deodorant order. Ubenya de upe biara. Oh, tete, I had dear, yes, perfumes, papa, everyone is Suzy Linda's perfume. That's a young mother for Edum TV, they are bringing a baby. I ever see a sumo, yes, some pa, and no, be a babajini, and yes, I have said no, you're talking about Conqua. One with 2 perfumes at Tony Nara. Yes, from Mumbra, Suzy Linda's Perfumes and Deodorant World. How about 444 about Opa Bakwa, Ubenya, and your Udu Upebian, Ubenya Bra. Suzy Linda's Perfumes and Deodorant World. Suzy Linda's Perfumes and Deodorant World. C'est du shampoing papier. Muntie yanio. Akofa ba muntie. Edum TV fo akofa ba muntie yanio. Mofa muntie arefwe. Edum TV. Ya yedi.